Turi ku rukiko rw'ibanze rwa Kagarama. Ni urukiko ruherereye mu karere ka Kicukiro. Tuje gukurikirana isomwa ry'urubanza rwa Nsengimana Theoneste, umuyobozi akaba n'umunyamakuru w'ikinyamakuru umubavu.com n'umubavu TV. Nsengimana Theoneste yaburanye ku ifungurwa n'ifungwa by'agateganyo ku itariki 7 z'uku kwezi kwa gatanu, ni mu cyumweru cyashize. Uyu munsi rero mu masaha ya saa 8 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kagarama nyine rwanzuye ko uyu Nsengimana Theoneste arekurwa akajya gukurikiranwa ari hanze. Yarakurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi nyuma yo gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rumukurikiranyeho ibi byaha. Twavuganye n'umunyamakuru akaba n'umusesenguzi, hanyuma atubwira uko abona iri rekurwa ya Nsengimana Theoneste. Basanze nta mpamvu yari ikomeye gutuma akomeza gukurikiranwa afunze. Hanyuma none ubwo muri iyo minsi 5 y'ubushinjacyaha bugomba kujurira se nibwo ataha, cyangwa uyu munsi arahita ataha noneho iyo minsi ayitegereze yatashye? Nagerageze kubaza umwe mu banyamategeko nabonye, ambwira ko direct iriya baruwa itanga yuko umuntu afungurwa bahita bayohereza direct aho afungiye agataha ntabi, iyo ibonetse arataha nta bindi. Ubwo nkeka ko ibyo by'ubushinjacyaha bubaye bwajuriye ubwo byarebwa nyuma nyine, ariko umwanzuro w'urukiko wubahirijwe. Twavuganye kandi n'unganira Nsengimana Theoneste mu rukiko ari we Intwaza ya Mugabo Armand, maze atubwira uko yakiriye iki cyemezo cy'urukiko. Yego yasohotse. Iyo umuntu asomewe kuri ya rukiko rukamufungura ahita ataha cyangwa ataha mu gihe? Ataha rwose. Hanyuma ko nabonye bamusomeye mudahari, biba byatewe n'iki? Kuki yenda biba bitabaye ngo umuntu asomerwa ahari? Nuko mu gusoma nta kindi kintu twongeraho. Nuko ngo babisoma neza babisoma nabi nta kindi kintu wongeraho. Iyo uhari ushobora kuza ugasinya gusa. Ubu rero kuko byose bikorerwa mu ikoranabuhanga, n'ubundi baba bari bushyire mu ikoranabuhanga nkabimenya. Urumva rero ntabwo watakaza akazi kawe ku kintu utari bujye kugira icyo wongeraho. Ubirebera muri systeme, ahubwo ukajya kureba umukiriya wawe ko icyemezo kimugeraho vuba ukamucyura. Ariko bivuze yuko we aramutse abishatse ko yasomerwa hari ntago yakumirwa? Ntabwo yakumirwa, biba ari uburenganzira bwe. Iyo urukiko rutangaje uyu mwanzuro hakurikiraho iki? Intwaza ya Mugabo arakomeza dusobanurira. Dosiye iracyakurikiranwa, arekuye by'agateganyo. Dosiye iracyakurikiranwa, nyuma baramutse basanze hari icyaha kimuhama ntibyabuza n'ubundi ko bayiregera mu mizi agakurikiranwa, yahanwa n'icyaha agakatirwa, yaba umwere akaba umwere. Ikindi ubushinjacyaha buba bufite inshingano zo kuba bwajurira, uburenganzira bwo kuba bwajurira mu minsi nk'itanu buramutse busanze bwarenganijwe mu cyemezo. Ariko nubwo bwajurira ari hanze, akaza kuburana ari hanze, ntabwo bamugumizamo ngo afunge. Usibye ko wenda tuba twumva dufite icyizere ko nta n'impamvu zirimo zatuma bajurira. Turakeka yuko azakomeza ari hanze agategereza ko dosiye bayishyingura cyangwa bayiregera akayiburana. Ntacyo navuga, turi mu gihugu gifite ubutabera bukora akazi kabwo, habaho umwanya wo gukumira ibyaha, ubutabera bugakora mu gukumira ibyaha. Umuntu ashobora kumva bimugizeho ingaruka bikamujena, ariko abantu bose bagiye babihorera mu gihugu ntibibagireho ingaruka. Nanone twaba mu gihugu kirimo ibyaha byinshi, nta mutekano twaba dufite. Ariko icyiza ni uko nyuma yo gusesengura, iyo uri umunyabyaha urahanwa, waba uri umwere bakakurekura nk'uko Theo bimugendekeye. Ndashima, nta kindi kintu narenzaho.
twabibutsa ko Nsengimana Theoneste yatawe muri yombi ku wa 12 Mata uyu mwaka n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, akaba yasomewe adahari ariko umugore we akaba yari ahari. Umwunganira mu mategeko yatangaje yuko iyo umwanzuro nk'uyu utangajwe bahita babishyira muri systeme akabibona, agahita nawe ajya kubitangariza cyangwa kubimenyesha uwo yunganira mu mategeko. Ni Bendera TV, udukurikire kandi ntutinye kuduha igitekerezo cyawe. Ugira amahoro.